Karibu mu makuru yacu mu kiganiro tugiye gukora ku itariki 2 z'ukwa 12 2025. Nk'ibisanzwe muri kumwe na Saba Mayuru. Ni mu kiganiro tugiye gukora ku ntambara yiriwe muri Kivu y'Amajyepfo mu duce tugiye dutandukanye muri access zitandukanye, kuko mwagiye mubyumva muri Kivu y'Amajyepfo muri teritware zitandukanye ya Mwenga, no mu duce twa za Katogota, sinzi niba ari muri teritware ya Uvira. Ubwo abantu baraza kutubwira neza Kamanyora, Katogota, Ruvungi niba ari muri teritware yihe. Kuko mwabyumvise imirwano yazindutse muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kabiri ikomeye cyane muri izo access zigiye zitandukanye, kandi ni access zitandukanye zidahuye namba, ariko habyukiye imirwano itandukanye kandi ikomeye cyane ku mpande zombi, uruhande rwa leta n'abamercenere cyangwa se abacancuro na leta y'u Burundi n'abazalendo n'interahamwe, barwanya cyangwa se batera ingabo za FCM 23 twigwaneho mu duce bari barimo. Iyo ni nayo nkuru yacu imwe tugiye kugarukaho mu mwanya muto cyane utari buze kurambirana, iminota 35 tugiye gukoramo ikiganiro cyacu. Nta kindi tubereyeho ni ukubagezaho amakuru cyangwa se kubabwira ibyo mutabashije kumva, kandi by'ukuri nta handi wasanga amakuru y'ukuri atarimo ibikabyo, atarimo kubesha, ni hano kuri Kivu Media TV. Karibu rero, tubahaye ikaze. Niyo ngingo imwe tugiye kuganiraho. Mu masaha ya saa 9 z'urukerera, saa 11, saa 10 z'ijoro buca uyu munsi wa kabiri ku itariki 2 z'ukwa 12 2025, nibwo habyukiye intambara mu duce dutandukanye, kuko twagiye tubona amatwita ya Corneille Nangaa, umuhuzabikorwa w'ihuriro rya AFC M23, ndetse n'ibindi binyamakuru bigiye bitandukanye, amatwita menshi n'abantu twagiye tuvugana kuri tele b'abaturage batuye za Kamanyura na hehe, n'amaudio twagiye twumva y'abaturage bagenda bahunga batuye muri ibyo bice, b'abashi, b'abapfurero, bagendaga bagaruka ku makuru uko ameze kuri tele, ariko aya baturage ntiwayizera. Ariko twagize amahirwe yo kugenda tuvugana n'abaturage bamwe na bamwe, nubwo amakonegisiyo yari ari makeya, ariko bagize ibyo batubwira. Uduce rero dutandukanye twabayemo imirwano y'uyu munsi ni uduce dukurikira. Hari agace ka Katogota, reka duhere Kamanyura. Hari agace ka Kamanyura. Kamanyura ni agace kari ku rusizi rwa kabiri gahuza igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Congo. Aho ngaho habaye imirwano, ndetse no mu gace ka Katogota. Katogota ubwo ni imbere yaho uzamuka ku misozi, mu gace ka Ruvungi. Ruvungi ni mu misozi imbere muri ziriya zone z'abapfurero z'abanyintu ugana za Uvira, hakaba kandi gace ka Kaziba. Agace ka Kaziba ni mu duce bazamuka baserukira za Rurambo. Ubwo ngubwo ndatekereza ko ashobora kuba ari muri zone ya Nyangezi cyangwa ari muri zone ya Shabunda, uko mbitekereza, cyangwa muri Mwenga, kuko iyo uciye za Kaziba uzamuka Umurenge ku Ndondo aho bita za Rurambo, ndetse no mu gace ka Rurambo muri Haut Plateau. Mbese reka mbabwire uduce twose twabayemo intambara. Hariho agace ka Kamanyura, ariko iyo bavuga Kamanyura, akse ya Kamanyura ubwo ngubwo irimo Katogota, kuko Kamanyura nyiri bwite ntekereza ko nta ntambara yahabaye. Intambara yabaye Katogota, hose n'ingabo za leta zagiye zitera FCM 23. Katogota, Ruvungi, Kaziba, Haut Plateau. Ubwo Haut Plateau ni muri iriya misozi ya za Rurambo Mayimayi yateye, ndetse n'ingabo za leta n'abarundi n'interahamwe. Mu gace ka Kasika no muri Mwenga, hakaba agace ka Kivangu, ndetse na Bunyakiri. Utwo ni uduce twose twari turimo AFC M23. Leta ya Congo n'abazalendo bazindutse babatera. Bamwe batewe mu masaha 9 z'ijoro, abandi batewe mu masaha 10, saa 11. Hano za Katogota batewe mu masaha 11 ashira saa 12 za mu gitondo. Abaturage baje kugira gutya bumva urufayo rw'amasaso. Reka duhere muri utu duce twa za Kaziba, duhere na Mwenga na za Kasika. Uko ntekereza ziriya zone z'abashi sinzizi cyane, nari bukorane ikiganiro n'umuntu wahabaye, ariko turakorana nawe ikiganiro mu gitondo adusobanurira utu duce twose kugira ngo tuze kubaha
amakuru ya nyayo, mumenye n'uduce ese duherereye hehe, kuva ahangaha wenda n'ahangaha biresha gute, aka gace gaherereye mu yihe zone, kuko ni iwacu tugomba kuhamenya, tutahavuga nk'abari kuvuga ibintu biri kubera muri Libya cyangwa muri Sudani y'Epfo. Katogota ho reka bariho duhera. Katogota ubundi mu bisanzwe na za Ruvungi nta ntambara yari iherutse kuhabera, nta n'iyigeze kuhabera, usibye utu operasiyo duke na duke tugenda dukorwa tw'isaha imwe, mayimayi zirimo gutera ingabo za FCM 23 na twigwaneho bagakozanyaho gusa, ariko nta rugamba rushobora gufata amasaha 5-10 rwigeze ruhabera kuva igihe FCM 23 twigwaneho bafashe umujyi wa Bukavu bagashinga ibirindiro hariya Kamanyura. Nyuma yaho nta zindi operasiyo zigeze zihabera, uretse muri ziriya zone za Nyangezi. Nyangezi niba ari zone, niba ari teritwari abantu baraza kutubwira, ariko ntekereza ko ngira ngo zone niyo teritwari, mu bintu byo muri Kongo umuntu yarabyibagiwe. Ntekereza ko Nyangezi ari muri teritwari, abantu baraza kutubwira. Uretse za Nyangezi habayeho urugamba rukomeye cyane igihe nyuma gato y'ifatwa ry'umujyi wa Bukavu, bagenda bakomeza iyo za Shabunda na za Mwenga, akaba ariho bageze. Ariko hano za Katogota na za Ruvungi nta rugamba rwigeze ruhabera cyane. Habaye rero mu masaha ya saa 11 Katogota ndetse na za Ruvungi, ingabo za AFCM 23 zari zihari zirategwa, ariko ingabo za AFCM 23 ntabwo zari ziri mu Ruvungi, ahubwo zari ziri Katogota, zari ziri na hariya Kamanyura. Batewe rero bituma ingabo za AFCM 23 twigwaneho birwanaho, barabazamura barabatambikisha muri ya misozi babageza Ruvungi. Amakuru dufite ubu nyine nuko Ruvungi yose itaraba Tombe. Hari abarimo kuvuga ko yabaye Tombe, abandi bakavuga ko itaraba Tombe, ariko amakuru dufite nuko itaraba Tombe. Bose barimo kurebana ayingwe ku buryo mu gitondo bashobora kubyuka bayizinduka bayirwaniramo. Ariko utundi duce twose duhera hano za Katogota hose AFCM 23 yagiye ibirukana, irabazamura neza, ibageza muri biriya bice bya za Ruvungi. Amasasu yahagaze mu gicamunsi nko mu masaha 10, saa 9, saa 10 ariho bageze za Ruvungi. Amakuru akavuga ko bishobora kubaho ko ingabo z'abarundi zagiye zihunga, abandi bakavuga ko zagiye ziranforsa, ziza ari nyinshi kuza gutanga musada, ariko amakuru nuko abazarendo bakomeje guhunga. Birashoboka ko muri aka gace ka Ruvungi ingabo z'abarundi ndetse n'abazarendo n'interahamwe, kubera ukuntu AFCM 23 yabakubise uyu munsi, bakaba bacanganyikiwe cyangwa se bahuye n'urufaya rw'amasasu nk'uko n'ubundi bagendaga babyivugira. Abaturage babo babashinja ko bahunze, bakavuga ko ngo bagihari, bakavuga ko witwa Makanaki ngo ashobora kuba yarashwe, abandi ngo arahari, ariko ayo makuru yose tuzayamenya ejo. Ariko amakuru ahari nuko izi ngabo zishobora kubyuka zihambira bitewe n'urufaya rw'amasasu zahuye narwo uyu munsi, AFCM 23 ibarasa bikomeye, bakabyuka bazinga utwabo, ku buryo AFCM 23 ishobora kwinjira muri uyu mujyi cyangwa iyi santere ya Ruvungi, igasanga umwanzi yahunze, kubera ko uyu munsi yawumiye cyane, bakaza kuba wenda bafungira ibuvira. Ku bantu wenda bibaza ngo ese Ruvungi na Uvira ni ahantu haresha gute, ntabwo ari ahantu hakure cyane, nuko wenda ari imihanda mibi y'ibitaka y'ikidakoze, ariko ni ahantu hafi. Ntekereza ko ari ahantu h'isaha 1 n'igice, tekereza ku modoka nayo idashobora wenda kugera nk'iminota, muri kaburimbo ni nk'iminota 30 cyangwa 45, tekereza ko itogera. Nuko rero nuko urugamba rwagenze uyu munsi muri turiya duce. Igihari cyo nuko umwanzi yigijwe inyuma, ku buryo bavuze ko ingabo z'abarundi zarwanye kare mu gitondo, AFCM 23 yahindukije izirukankana ku mutuno cyangwa se kibuno nta maguru. Bamwe barimo kuvuga ko zishobora kuba zambutse zigahungira iwayo Burundi, zikaja gufungira ku mupaka wa Burundi, zikambuka aho bita mu Kibitoki, niba ari cya Rugombo, ubwo ni mu Burundi, abantu barahazi. Ubwo ngubwo ni buriya Burundi bwegereye iriya Plaine de la Ruzizi. Mu gace ka Haut Plateau rero, nkuko Colonel Nanga yagiye bivuga kuri Twitter ye, muri Haut Plateau ni intambara yazindutse
ingabo za twirwaneho zatewe zari ziri mu Rurambo, bazindutse barwana. Amakuru twakiriwe nyine mu masaa moya z'ijoro nuko babashije gutsinsura cyangwa se birukana ingabo z'abarundi n'interahamwe zari zateye amapozisiyo ya twirwaneho ari mu Rurambo. Mu duce rero twa Kaziba, Kaziba ni mu duce twa Kaziba, ndatekereza ko iri mu gace ka Nyangezi cyangwa muri iriya zone ya Shabunda, ndakeka niba ntibeshe, kuko nitwo duce turimo inzira abantu bacamo bagiye mu Rurambo. Naho hari ingabo za FCM 23 kuko yahafashe muri iki cyumweru, muri ibyumweru bibiri bishize. Nabo bazindutse baterwa ariko baza kwivuna umwanzi, ndetse no muri teritware ya Mwenga na Bunyakiri. Amaudio twagiye twakira ya Bunyakiri nuko Bunyakiri muri Rukerera habaye intambara ikomeye cyane, abaturage batakaga ku buryo bahunze ku bwinshi kubera ibitero by'ingabo za leta ya Kongo n'interahamwe bateraga ingabo za FCM 23 twirwaneho, kubera ko bo bari bubahirije amasezerano ya Doha ya CCLF cyangwa se ceasefire yo guhagarika umuriro w'urusasu, ariko leta ya Kongo yabyanze ikomeza kubatera. Nta n'igihe na kimwe leta ya Kongo yigeze yubahiriza amasezerano ya Doha ndetse n'aya Washington. Utese rero umwuka uhagaze gute? Bigaragara ko bimeze gute? Amakuru dufite nuko AFCM 23 na twirwaneho muri izi axe za Katogota ndetse na hano za Kamanyura bari bafite amakuru y'ubutasi yabo ko bagomba guterwa muri iki cyumweru. Ayo makuru bari bayafite 100%. Niyo mpamvu mwagiye mubona AFCM 23 igenda yohereza ingabo zimwe na zimwe, mwagiye mubona amakamyo ku macana amwe namwe, amavideo agenda asirikira abaturage bahariya bagendaga bafata, kandi wumva ko abaturage bahariya bagifite ingengabitekerezo. Bavugaga mu Gishi ndetse n'igipfurero c'iwabo, ariko cyane abashi batuye hariya ni abantu bagifite ingengabitekerezo cyane, ati dore babo abana, ati dore inkotanyi, ati dore iki, ati dore zaje. Bo ntibazi gutandukanya inkotanyi n'abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri Kongo. AFCM 23 na twirwaneho ariko n'ubundi babyica babizi, bazi kubitandukanya, ahubwo nuko bo babigoreka batabigoreka, n'ubundi ni ahandi turasa n'abanyarwanda. Ikizabakuramo confusion mu mutwe cyangwa se ingengabitekerezo bafite nta kindi n'uyu muriro barimo kubona. Bazamenya gutandukanya umunyamurenge n'umunyamasisi cyangwa se umunyarwanda uvuga ikinyarwanda muri Kongo n'umunyarwanda w'i Rwanda, cyangwa se bazamenya gutandukanya umututsi wo muri Kongo n'umunyarwanda wo mu Rwanda ku nabi cyangwa ku neza, kubera ko turabizi ko bazi kubitandukanya, ariko kubera ingengabitekerezo barabigoreka. Rero niyo mpamvu AFCM 23 yaranforceje amantuza amapozisiyo yabo hariya, kubera ko mwabonye muri iki cyumweru hari ingabo zagiye zipasinga nyinshi, nizo zaranforce hariya, kubera ko bari bafite amakuru y'ubutasi ko bagomba guterwa muri iki cyumweru leta ya Kongo, kubera ko bo basaga n'abazi ko hagomba kubahirizwa ari amasezerano ya Doha, ariko leta ya Kongo ntigeze yubahiriza ku makuru yabo y'ubutasi. Rero niyo mpamvu bagiye baranforsa. Kubw'amahirwe amavideo twagiye tubona ejo acicikana y'ingabo zigomba kujya gutanga musada cyangwa gufunga hariya za Kamanyura, ngira ngo babahaye ikaze ry'amasasu batari bashika ngirengo, kubera ko amavideo twayabonye kuwa mbere mwijoro buca kuwa kabiri mu Rukerera batekwa. Urumva ko leta ya Kongo nta n'igihe na kimwe izigera yubahiriza amasezerano yo guhagarika urufaya, kubera ko igihe Bukavu yafatiwe n'igihe ingabo za FCM 23 twirwaneho zari zimaze Kamanyura zarahagaze zidatera zidasatira umujyi wa Uvira. Kuri uyu munsi wa none leta ya Kongo ikaba yirwa igaba ibitero by'indege ku butaka, uyu munsi noneho bakaba bateye. Icyo bashaka rero reka bakibone. Ntabwo FCM 23 ari abana bo kurebera ngo bubahirize amasezerano ya nyirarureshwa cyangwa se adahari ya forgery ya leta ya Kongo. Hagati rero nuko nguko rero bimeze, nuko situation yiriwe muri turiya duce. Ku muntu urimo kuvuga ngo Ruvunge yabaye Tombe cyangwa se utundi duce turi iruhande rwa Ruvunge, aho ngaho no kubesha. Abantu bagenda bavuga ngo Katogota ngo yabaye Tombe ngo na Kamanyura, aho ngaho no kubesha. N'ubundi Katogota na Kamanyura byabaye Tombe, cagiye Bukavu yabaye Tombe, kuko Katogota yari irimo ingabo
za FCM23 ndetse na Kamanyura ririmo ingabo za FCM23. Ariko amakuru dufite nuko FCM23 yabasubije inyuma, ibitero bari bagabweho bakabajana bakabageza mu Ruvunge. Kugeza ubu turaye tutazi niba Ruvunge yabaye tombe. Ni ugutegereza ejo itangazo rya FCM23 ko habaye tombe, ya mitingi babisimwa bagenda bakora n'abandi bashinzwe mobilisation muri FCM23. Ubwo ni Byamungu, General ngira ngo ni Colonel Byamungu niwe ugenda ushinzwe mobilisation, ugenda akora aganira n'abaturage mu duce twose twabaye tombe muri zone zikontororwa na FCM23 na Twirwaneho. Rero ejo nibwo nakoze ikiganiro ndababwira ngo mu minsi mikeya Twirwaneho iraza gutega ingabo z'intare za Sarambwe. Mugatekereza ko hari amakuru tuba dufite twebwe y'indani ariko tutaba dushaka gutanga kubera ko abafite ico ahungabanya. Nari amavideo twari tuyafite ariko si byari ngombwa kuyatanga kubera ko igihe cyo kuyatanga cyari kitaragera. Ariko noneho reka tubyerure, iyi Uvira murimo kubona, iyi ngiyi Uvira tumaze iminsi tubabwira, tumaze igihe tubabwira, nuko iyi Uvira igiye kuba tombe vuba cyane kubera ko FCM23 irarambiwe cyane, kandi irambiwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa butubahiriza amasezerano ya Doha. Rero ntabwo bohora muri ibi bintu bya forgery bya leta ya Kongo. Igihe cya Uvira cyo kuba tombe ni iki ngiki, muvyitege mu gihe gito. Ndatekereza ko muri iki cyumweru turimo, iki cyumweru kibanziriza uku kwezi, kugeza ku wa gatandatu muzaba murimo kuvuga indi nkuru. Iriya zone ya Mwenga nari ndimo mbabwira ko ni FCM23 nimara gufata centre ya Mwenga yose yayigaruriye, muzahita mubumva za Gipupu na za Hehe na za Mibumba, kandi ntibazagera hariya batagiye gutegwa n'amadubu n'ingabo za General Sematama. Kubera ko muri biriya bice abarundi baragiye bafunga biriya bice by'Indondo cyangwa se muri Haut Plateau harimo abarundi benshi, kandi abo barundi niho bagenda banyuza ibyo bitwaro, bagenda bafunga baramforsa, batuma ingabo z'intare za Sarambwe zitazamuka biriya bibira ngo zirenge za Rurambo, zirenge no mu bindi bice. Rero mu gihe rero iyi Mwenga yaba yafashwe, nta kindi bagomba gukora oriye yo kugira ngo bacurike baje za Maniema na za He na za Kisangani na za Warikare cyangwa mu yandi ma province ya Kongo. Bazahita babanza bazamuke muri iriya misozi miremire, bakubite iriya Haut Plateau yose, bamanuke hano muri zone ya Fizi hariya mu Babembe, za Ntuza za Makobora bayikubite. Uvira yo izaba yikuyemo tayari. Cyangwa se ubwo umwanzi yakomeje gusatira muri iyi axe ya za Katogota na za Ruvunge, muri iyi plaine de la Ruzizi, ahangaha hagiye kubera agasenyaguro, kubera ko icyo bashaka bagomba kukibona. Andi makuru dufite nuko ingabo za AFC M23 zirimo kurwana zizamuka muri ya misozi ya Haut Plateau, banyuze muri izi teritware n'ubundi muri ibi bice bya za Nyangezi. Nibagiwe agace ka Nyangezi kuko nako bateye ingabo za AFC M23 zari zihari. Bagomba gushaka uburyo bakubita muri ariya mashamba ya za Nyangezi, bagahuruka muri za Haut Plateau, muri iriya Ndondo y'Ubuvira, kubera ko niho haturuka umwanzi mwinshi ugenda abatera. Kandi AFC M23 yavuze ko igomba kuzajya ikurikirana umwanzi mu bice byose aturutsamo umuriro. Bagomba gukurikirana umuriro aho uturutse. Abaturage bari Uvira rero igihe ni iki ngiki kugira ngo muruhuke iyo ngoyi y'umwanzi. Akagara muraja hehe? Dore Mize Kiseketi, Uvira nimara gufatwa, Uvira iyi ngiyi nimara gufatwa, ikitubabaza nuko mu ma province menshi ya Kongo harimo abaturage bacu bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda cyangwa se abatutsi bo muri Kongo batari akagara, ku buryo wenda bashobora kuzagirirwa nabi. Ariko igihe ni iki ngiki, inzira zikirimo zigwendwa,
mugende muve muri aya maprovince murimo. Abantu bari za Karemi, abantu bari hehe mu materitware yandi ya Congo, please, mu maprovince ya Congo, please, cyane cyane ano yegereye za Sud Kivu na Nord Kivu, mugende muve iyo ngiyo, kuko umunsi Uvira izafatwa, bano bazarendo bazahunga Uvira n'interahamwe bazabasanga Karemi, bazabica. Igihe ni iki ngiki ngo mutega amato bikirimo bigendwa, cyangwa mutega indege, niba indege zivayo zikitura mu yandi maprovince, basi muveyo, mugerageze muveyo. Igihe ni iki ngiki, kuko nyuma y'iki gihe hari muzahura n'ibibazo. Nawe akagara igihe cyabo ni iki. Biriya birirwa bivugishwa hariya ngo iki, ngo bavugira ngo leta ya Kongo, Kisekedi ntabwo abizi ko muza mumuvugira, kandi pressure ariho y'abaturage. Kisekedi ntabwo azagukingira bagiye kukwica abaturage, kuko umunsi Kisekedi yokingira uvuga ururimi rw'ikinyarwanda, waba uri akagara cyangwa utari akagara, uri iyo ngiyo abaturage bumurya, kugira ngo neza arenze umunsi nuko bazakubaga bakakumanika ku giti bakakurya. Kisekedi areba. Nimvuga Kisekedi wumva ingabo za Kongo. Kisekedi ntabwo azi ingarura, Kisekedi ntabwo azi Kingungu, ntaba na Kingungu aba muri Amerika. Kisekedi ntabwo azi abangaba ngo ni ba Kamanzi n'abandi aba ba Jean Sikoyi, nuko baza bahunga nyine bagahungira i Burundi cyangwa mu bindi. Ariko turabwira abaturage bacu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bari mu maprovinsi ya Kongo, iki nico gihe kugira ngo muvi. Umunsi Uvira izafatwa, bariya babembe bazahunga Uvira na za Baraka nibo bazabarya za Karemi. Please, mugerageze ibishoboka byose, inzira zikigendwa, muve iyo ngiyo, muve iyo ngiyo, muve iyo ngiyo, mushake iyo muja, muve iyo ngiyo, kuko iteka iyo Uvira yafashwe mu ntambara zose z'amateka zagiye zibaho, iyo Goma, Bukavu, Uvira ikagenda ikavamo, iteka abantu bacu bari mu maprovinsi bahuraga n'ibibazo. Iki nico gihe rero kugira ngo muve iyo ngiyo, mugende muhunge umwanzi. Impamvu tuba tuvuga ibi ngibi nuko tuba dufite impuhwe zanyu, kandi nuko tuba tubakangura. Hari igihe muba muri mu bucuruzi bwanyu ukabona burije, ukabona ko barakuganiriza, baza bahinduka nk'igicu. Please, mugende mukize amagara yanyu, muve iyo ngiyo, kuko umunsi Baraka izakubitwa na Makobora, bariya babembe ni abantu bazira, abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda cyane muri Kongo, bazabasanga iyo ngiyo, kuko nta handi bazahungira, bazabica. Erega ibi ngibi AFC/M23 yifashe n'ubundi abaturage barahaguma, ariko ntibahagumaga bose, kandi uriya wari ufite intwaro ntabwo azahaguma. Nimvuga ababembe ndimwumva abaturage, mwumve bariya bazarendo n'abaturage bazahunga. Hari abagome bazahunga, ko muragira ngo Igoma se ntabahunze? Hari abahunze kandi ntawe ubirukanye. Bariya bahunze ni abantu baba bafite ubugome, bumva ko batobana n'abantu bavuga na AFC/M23 natwirwaneho, bakumva ko bagomba gukurikira bene wabo, bakumva ko nibo bagomba kuba, kubera ingengabitekerezo bafite n'urwango. Abo ngabo rero iyo bakubonye rero bakwihimuraho. None please, mugende muhunge, muhambire utwanyu bikigenda, ayo matungo yanyu muyagurishe, inzira zikiri nyabagendwa. Rero ni update twabagezagaho muri uyu mugoroba, kugira ngo turebe uko ejo buzaca bimeze. Byanga byakunda ejo tuzamenya uduce twabaye tombe. Kugeza ubu ngubu umuntu uri bukubeshe cyangwa uguha amakuru akakubwira ko Ruvunge yabaye tombe, aho ngaho arababesha. Utundi duce two twa Kaziba, utundi duce twa Haut Plateau mu Rurambo bahunze. Ibyo ngibyo byo ni amakuru dufite, twavuganye n'abantu baho. Uduce twa Kasika twabaye tombe, uduce twa Mwenga, iyi Mwenga barwaniyemo ntabwo ari muri Mwenga centre. Mwenga centre ntabwo irafatwa, nifatwa tuzabibabwira. Za Bunyakiri zo zabaye tombe, ariko ahantu bita Ruvunge, kubera ko ari agace kasatira Buvira, nta makuru yaho dufite. Turaye twese tutazi amakuru. Umuntu ukubwira ngo ni tombe ni ibipapirano, nta makuru y'ukuri twari twabona. Murakoze cyane, mwari kumwe na Saba Mayuru nk'ibisanzwe. Ejo mutegereze amakuru y'impamo, tuzabazanira n'umutumirwa uzababwira uduce dutandukanye twose
two muri biriya bice, ukuntu tugenda duhana imipaka n'aho dufitanye isano mu buryo bwo guhura no mu misozi miremire y'umurenge, ibirometero cyangwa se ugenda n'amaguru amasaha, n'uburyo n'uduce turi strategike mu buryo bw'intambara. Hariya tuzavugana n'umuntu wabaye umusirikari uhazi neza, wahakoreye. Murakoze cyane, Imana ibamugisha. Ciao ciao, mwari kumwe na Saba Mayuru ibisanzwe. Turabakunda cyane, mukoreshe ya kandi murusheho kumva ibiganiro byacu. Iyo ni inkunga ikomeye.